Remakeup ta ajawi khamataya pawbing Andaman Nicobar wi Yikhiram Magada Akawi Ming Mihaira PM na Nidaji Memorial wi Model la Chitehaira Jurachanpu Padoble Legsa Myanmar Katum Yamshokta Police na Padale Laikyang Thor Aceh the Tangkol Express Pau Tangmering Chodang in a Bamidale, Bobbing Messina Nganang Rumsa. Andaman and Nicobar Island li Semkwine Nidaji Memorial wi Model Jitemida IRPM Motina Andamans wi Yikhiram Magada Akawi Ming Pok Mihaira. Nidaji Subhas Chandra Bose wi Shaka Magada Katuruka Kapra Samiksho Angsud Ungshung Kamayon Ainang Soda Union Territory Chui Island Magada Akaji Param Vir Chakra Awardee Pingwi Ming Aina Haimi Hera. Chidada Rapping a Pingwi Aming Aina Ngalaming Machut High Commissioner Yarwi Alumni Avuramli Leshikamay Ningpun Zangwaira Nudak Sana the Hanga. Karesada Antamans Ngalechili 1943 Kum Subhas Chandra Bose na National Pilan Vakshuna da Atamji Paning Kung Mayalak Haing Sayagji Prime Minister na Hanga. Andaman wi Turna Kuikanampam Yikhiram Islands Pingwi Ming Kamili Major Somnath Sharma Lieutenant Colonel Than Singh Dhaba Subedar Jokinder Singh Major Shaidan Singh Company Quartermaster Havildar Abdul Hamid Second Lieutenant Arun Khetrapal Kala Flying Officer Nirmal Chit Singh Sekom Atumi Aming Tsanga Prime Minister na Model Ajahon thang Chithei Kahai Nitaji Memorial Chi Reader Rose Island Zatkasa Nitaji Subhas Chandra Bose Tuibli Semigi Gijina Jurajanbu wi Padobli Tsangasa Myanmar Naukatum Yamshokhaida Police na Padale Jurajanbu New Lamka Gomindang wi Saftan Mandabli Khale Temporary Jail Pamkasa Myanmar Nationals Kutum Jail Chui Ena Yamshokhaida Kasa Mathang Thor Kathaina Katum wing Chile Akava Minor Nauna Zingum Makada Chishat Win Minde Zingum Makadashini Win Nang Ton Kala Zingum Taradashini Baiga Atum Atam Ngataide Dali Ajakum Jail Chili Sangpoka Home Department we Atishura Temporary Jail Chili Inmates Hangmati da Panga Legasana Chewing Chile National Chigo Zankala Shinaukani Tihawa Jurajanbu SP na Imphal Free Press League hang Yamshok Kahai Gatum Chili Pakui Kwai Kasa Sakchangdale Padobli Changdak Lake Gajungava 2021 Myanmar Coup Kashokwi Ena Manipuli Yam Karanau Sernachia Itumna Paningung Pai Myanmar now Hangjishat Gada Lyric Singran Masingla Jurajanbu District Li Ngayin Kui Kasa Ajakum Jun Makuk Jang Manipur Police na Tukuya Chile Shinaula now Shinaula Zanga Loka Karodna Karanau Hang Truk Chile Shini Tangwi Police Custody Milaga now Shinau Pingli Juvenile Observation Homely Wang Sakawa Jandel District Li Bobilui Hector Shaka Makugada Sashman Mihera Manipur Police Forest Department Kala NAP wi team na Jandel District wi Kawung Tarada Akawi Bobilui Hector Shaka Maku Sashman Mi Kala Bobilui Kawa Miping na Shijin Gasa Ram Tumra Tota Mihera Sashman Gahai Bobilui Chui Aina Opium KG Tinkani Shapanga Shokshapki Gajina Dahanga AFC Jandel and Munal Maitena Pau Shoklik Hang Atumna Popi Sakashiman Otsinji Consumer Affairs Minister L Soshindro Maitena Area Survey Bag Highway Tili Haukapokna Minister China Twigahai Haptali Chande District we Kong Tarada Gutum Gadali Pobilui Check Kasa Area Survey Bag Haina Muna Nakahang Zadraghai Zingum Katumwi Alungli Chandeli Lang Pikot Aina Lejang Kukani Jamangli Illegal Poppy Plantation Malayla Rahaira Ka Paisi Pamli Popilui Marlak Aina Leda Sakashman Atam Sangrachia Pau Chili Gahang Popilui Wasanghai Kasa Kung Bing Chili Teragatang Atamla Rarasara Bopi Lingsanghai Kasa Pam Chili Tingrong Katela Kershira Kaji Hanga Poppy Plantation Matailak Aina Hill District Chantil Jurachampu Gala Kang Poppy District Hibing Hili Makam Kuyaka Manipuhi Rakra Atamli Siwuk Nsahai Paida Hang Matin Haira Poppy Kangarer Hili Yariwi Gagadom Mikvai Polishi Taira
Former Chief Minister R.K. Joychandra Aru R.K. Sanachawbali Sakarat case we accuse Ningompam Ibomjali Karotna discharge Sami Hera. Imphal West we Session Judge na Twitter kada Tishura Section 302-34 IBC Aina 27 Arms Act we Azingni Tandi Mikbai charge valid prosecution sanction Malay to the discharge Sami Hera. 2004 Kum October Dadraha Darik Magada Akatang RK Sanachawbali Police na fake encounter li Sagatan na da Kapiana. Sanachawba na Honda Activa Tauda Shimhan Kung Atamni Manipur Police Bursna Shanau Police Akana Thanda Kamkwida Chakshilak Aina Xiaomi La Akana Point Blank Range Aina Matigli Naumay Aina Kapta Apamchili Rajkumar Sanachawba Tika Hainachia. Ka Kerchanchi Police Wishong Aina Hangaka Sanachawba na Police Pingli Nganang Laga Chili Kap Shokna La Police We Ningli Militant Nada Kuihawa Kchila Hanga. Public prosecutor na kahang ochot atam chitran accused Ningompam Ipom Chaje Constable Sara Patsoi Police Station ni duty tag sana kala awitungni jar sheet 2005 kum misanga. Prosecute sak vai prosecution sanction dargar sahawda Manipur Home Principal Secretary na Ajakum June Makha Tarik Tumrathang sanction accord sai kala October 28 thang prosecution sanction file sak vai mayakhamina. Ka reportedly Tarik Muida Changsa Hawada accused with council na Ngarhau la sanction 27 Arms Act wivang prosecution sanction principal secretary na Masaran Mana district magistrate na Saki Kijina da Ngarhawa Tarik Khangui la authority Miranwi Khangui Zangda sanction order chi public servant Akawi Tungli criminal proceeding wivang Mazat na pai mara chi khaina Karad na accused li Johomik vai Jizmi Hai Salala prosecution sanction order valid kasami kasang ainang soda jar sheet file salupayada hangsanga. Vaikhang katam now long we Tarada Kachiko General Conference come sports literary and cultural meet aya kupsang haira. Kazipchi Ajawan Tarik Tarada Chishatang Aina Hokopokna aya valedictory function li Deputy Controller Weight and Measures Government of Manipur KAS Peter Shitsangmina Maso Wasami Gala Social Worker Joel Mashangvuna Kaya Wasamia KAS Peter Nakahang Kadam Noping Ava Avali Kiashi Palungra Kala Hot Kanahi Mata Hai Palungra Mina Yon Salala Mashung Kui Kang Sak He Mamalai Pai Lakmara Regasang Kwirasa Jaka Kanutot Ping Discipline Le Plungra Ava Avali Kahang Manalu Kiashilu Leshilu Kala Larik Matalak Ainatamlu Ot Kasa Kachivali Vareli Mamalai Pai Lakmarada Kasatsanga. Vaikhang Kadam now long way Tarada Kachiko General Conference Ngahan Extempore Speech Li Kangui Student Union Guisli Nungshong Student Union Dipeli Joyter Student Union Lungjan Lali CSU Kala Acting Play Lila Joyter Student Union na Kyu Sampanga Mayana Volleyball KSU Shana Volleyball New Life Mission School Pangthemni Kangkui Pungter Student Union Kala Kanchuteli Joyter Student Union na Kyu Sampanga Kazip Chiwi Best Discipline Unit Lungre Pungatam now long na Tahau Kala Meet Chiwi Overall Champion Kangkui Student Union na Musaira Laluida Ajuwi Kamataya Bawing Andaman Nicobar we Yikhiram Magada Akawiming Mihaira PM na Nitachi Memorial we Model la Chitehaira Jurachanpu Padoble Legsa Myanmar Katum Yamshokta Police na Padale Ajuwi Pau Heling Jangaira Pau Nganadak Lindatum Sai Korale Ringpagala Kamahaya Zimisho Ngsa Serena